İşlerimni nikdir buşatasım keldi. Şunga kulga kalem kağız aldım. Bütün bulgan uy hislerimni kul yazmamның işlerine saldım. Nişler idim eğer şun deseler, şitletip ütken bulsa, bulmasa, işimdeki bulgan var uylarım, şıgalmışa canını tırnasa, kimdir şulay yılap, kimdir kilip, kimdir silep işin buşata, emin yazam, şıdap tırsın kağız, rahat bula, күңел бушаса, Ойшағында шыды олтырған, хәлләре дә булып куйгалы. Инде аңлыйм, үзем бушанам да, шул фикердән башка тора алмыйм. Күңелләрем бушап, җаным тынычлана. Шундый рәхәт була йөрәккә. Менә тагын язып куйдым әле. Yüreğime deva etken. Автор Гүлнур Галимова.